Spesial buat Mama Ebrek semuanya aja. Kangge masyarakat wong kondang terkasih, buat semuanya aja. Kangge boleh, kangge apa ya Adit, makasih suara udan ning tengah wengi nutup suara cerita ning ati mikirin nasib sing lagi tak lakoni durung suwe dikawin wis jaluk mari. Kita lagi dadi cerita nanggung wirang sun bakal terima lagi zaman semana jaluk restu wong tua bareng sekasur hitungan dina. Mungkin kita lagi jadi cerita spesial buat semuanya aja. Kangge Jang Elmi, Jang Elmi ngopi baik. Udah dipakai ngopi kita nih. Ora weruh arep mengkenen aja ilot ngomong bagen janji gelem dadi siji ngomong kedu kuning gurih ari bener suka terima aja ilok mandeng harta kita wong lanang duwe rega yen kita lagi dadi cerita nanggung wirang sun bakal terima lagi zaman semana jaluk restu wong tua bareng sekasur hitungan dina. Mungkin kita lagi jadi cerita nampaknya kita kawin anak Ajang Elmi. Sekian mung dari cerita bae. Kangge wong masyarakat wong gondang terkasih semoga berbahagia. Masih kebersamaan sang barakah putri kita Desi dalam dekatan. Ora weruh arep mangkenen aja ilok ngomong bagen janji gelem dadi siji ngomong kedu kuning gurih ari bener suka terima aja ilok mandeng harta kita wong lanang
dadi cerita nanggung hirang sun bakal terima lagi zaman semana jaluk restu wong tua bareng sekasur hitungan dina mungkin kita lagi dadi cerita. Kangge Ken Production spesial buat semuanya aja. Masih kebersamaan sang Barakah Putri Kinadesi tengah-tengah Anda, khusus kangge masyarakat wong gondang tercinta. Ora weruh arep pengkenen aja ilok ngomong bagen janji gelem dadi siji ngomong kedu kuning gurih ari bener suka terima aja ilok mandeng harta kita wong lanang duwe rega kien kita lagi dadi cerita nyandang wirang sun bakal terima lagi zaman semana jaluk restu wong tua bareng sekasur hitungan dina mungkin kita lagi dadi cerita.